Nina bendlondlo eNobaba ekhaya igama kupastor i-channel iNewFlake. Siyabonga nje uyilandela i-channel kodwa-ke siyacela ukuthi nize kubalekile nokufanele ukulike nokusubscribe ngoba-ke intokozo kuthina uma ukwenze njalo. Kanti kusukisa kakhulu kufane namafutha nje ehlela kwendevo zika-Aaron uba umuntu simbona nje nikela kwi-channel noma simbona eba yimember yale channel. uNkulunkulu akanipha amandla-ke, aniphe nothando, aniphe nentshisekelo yokupha nokunikela nokufisa ukuseka abanye abantu. Number yami ngikhona iyatholakala kodwa ngicela ukuthi ufonele abantu ababalandeli bale channel ngoba-ke bayazi ukuthi kufanele bangifonele. Wena ungasiwe ungayithathi ngobona uzole ku-WhatsApp, uzole ku-SMS, uzole kungicela ukuthi ucela ukuthi wena ukhulume nami ngoku-WhatsApp. No, akusebenzi kanjalo ngazakwethu. Ngithanda nje ukuthi umuntu uyangidelela kumele uke ngicela ecela ku-WhatsApp, ecela ukungisekela ama-SMSs. Kanti vele ngiyasho ukuthi mina ngisebenza kanjani. Sho lento iyafana ukuthi uye endaweni ethile ethi nazivala ngo-9 wena uthi ngiyicela ivule ngo-8 noma-ke ethi ivula ngo-9 uthi wena ucela ivule ngo-8 ngoba sefuna ukuthenga wena yabo akusebenza kanjalo. Namhlanje sibheka la udaba olikaMandosi @Mandosi 10111. Futhi uMandosi la yiphoyisa ngicabanga ngoba uthi-ke ushuthi nje lapha na ku-comment section ibhala ukuthi @Mandosi 10111 uyiphoyisa. Uthi sawubona usho ukuthini uphupha i-toilet ibhidlika. I-toilet ngesizulu kuthiwa indlu yangasese noma-ke indlu encane, indlu encane noma-ke indlu engasese. Kusho ukuthi nake singakusho uma uphupha-ke indlu encane noma indlu engasese kusithi thina uma kupha la indlu engasese kuwuphawu sithi ngathatha njengoluhluma ibhidlika ngoba lusho ukuthi kungenzeka seyisondele sikaswethu-ke umuntu ongalungile aphambane nemvula noma kukhona umuntu ongalungile ongahlanga aphambane nemvula. Wendela kula mathongo uzonqamula amafu ikolo ka-Elise Mlindile. Kanti-ke la singabe sikuveze futhi ukuthi-ke number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha indlu yangasese kube uphawu engathatha njengoluhluma ibhidlika olungabuye lusho ukuphela nokushabalala kwesichitho esihaqile. Kanti sithi-ke number 3 kungenzeka futhi la uphupha indlu yangasese still sithathe njengophawu oluhluma ibhidlika olungabuye luchaze ukuthi sesiphelelwe amandla isichitho futhi angeke sisakuhlupha uma liwe lashabalala leli toilet langasabonakala. Futhi kungenzeka ulibone le toilet liwa libhidlika kube plain la belikhona kungasaphinde kubona ukuthi kwaba ne-toilet kwaba njengasese kwaba njencane. Lokho kusho ukuthi-ke lesi sichitho sesiphelelwa ngamandla ngeke siphinde sikuhluphe. Iphawu lingavele uma ukuthi-ke kunezinto uqeda kuyilungisa, uceda ukugeza, uceda kuhlambulula, uceda ukusihlambulula, kunemithi oyisebenzisayo yokususa ichitho yokususa amathunzi, yokugeza idalo yabo. 4 asesithi-ke la number 4 kungenzeka futhi lapho uphila ngasese kungabe uphawu engathatha njengolubi kuma ibhidlika kuvele-ke lokho kungcola. Usho ukuthi uma kungenzeka ibhidlika bese kuvele ukungcola lokho kuqukethwe yona lapho sekuwuphawu lubi ngoba lokho kusho ukuthi-ke kunemizamo yezitha yokukuthakatha ngesichitho futhi kumele usukume wena uthole ukwelashwa ngokushesha ukuze lento ingaziwe embathe kunamathele yabo. Siyabonga kakhulu besibheka la indlu yangasese, indlu encane, i-toilet libhidlika. Sasize sikubekele imizekelo la khona la ungathola ukuthi wena uyibona kanjani lento kuwe isho ukuthini. Sibonga kakhulu, be blessed. Number yami ifonele ngaye WhatsApp, ngaye text. Sibonga.